for me ma kwaba ediba attention TV so aye mestre so be like video na wa share we are na subscribe amai na wa tro wadwen e wo comment section ho amai se na medical e ka wo ye video dada nim se Moesha Boduong asem my be bro update no aye my attention TV yakwa mo ko fifi e na me brem nini na say ye ni na ehu video a etwagu e fa Moesha Boduong ho akese onam Divine Chapel Church okosra pastor Prophet Percy obia akese obia sorry a okasa etia say adenti na video no aba abonten ye wotwa video no wanya de so oba be post jese kasa na de and every east eba na every north also ba na south na west for also e de omode eba wey na Rev Obofour obey video afa Moesha Boduong ho na so ni video ni mu no wambo ni din na so wutie west na okeka no de ene obehu se ene ase ekutie enim ni ra okasa ede okasa na ko straight ede ma Moesha Boduong na so no de o se kire me mbo ni din ma ankrofo emeka mas be fi se obia ewo busua obia ewo yawa ofamu bi na so mema wetie Prophet Rev Obofour nsam na okan emfa ne ma agro anema atu obi da no ebetu abeto Etidiye nti na so hwe wo ye ese hwe odua ne die wo hwe na mfofa o ma mpa ibo so mu ye du ase o ma mpa ibo mu ye du o ma mpa ibo mu ye du ene lady bi wo kana o ba chi din pa na obi a hwe ne videos na o mo de ne video share me etama me ho ne video no na me hwe lady ne dia wo je wo Ghana enipa na so so na the lady onama so da bi mu me resam say what adibia shase anya den awie na I don't want to mention them because all family me say my hetin family na me dey awie nsam ma me kra say he dey ato ababa e me anka what will I do na mama me mpa ebom emre dodo abetimi dey atena wi ase ni hia pa che emre dodo ade betena mo abre otimu na se dey opese on saka nyina ma ya yale hoho besrawa na lady need to go so it look like Str0ke said in the name of boss. I don't want to mention the lady's name here, please. Na me share sa na me say ready sa na bra bot here. Is that how life is? Na niyama nyina ko basa ma ba ba na wo hwesa de na wo si gina so na nipa si bo ne de social media ba so no mo ne kutamu ne akodi bi no musam na nya wo no a na nipa ehun no kamfo ne body kamfo na wo fa ne akoye se ne yale no mo hu manfa shabo nsam ne mo me share say ya me a ka who help me ho kwa na be so mu ono so de wanya obi kura mana so no mu until when the challenges of life begin to hit you I say hit you become smart bon sam to me sha better wo already born nyakopon na kase o mu nyina it's not a wrong statement for me to let you know say road signs esisi kwan so na ya choro be careful hweye we nyina no ebia wo de yeka road signs ni nyina wo de yeka mo nti de wo koye no obi bo kokose hweye no ono ne onyame moni na o mfa nso adwum so obi nya wo nsel me na me ka chiro bible say bompai mo atamfo no kan no e wo contest bay obi a wo de wo koto nsawo mo pese otwa ntom ye do koto Kumasi Central Prison bo se obi a wakọ ho abase ho te sei na say ni pa ne say bible si hira na Elipo opeso du ko prison ma o mabo asesa no upie ba na obe hira no onya mfa wo nko ye no hira ne ahoye na abaye yes obi say I just saw it sir between there they make us mbo I mean person body because here is bigger and me nyako body pa be ko news ntimi nkoka media nyina be fa Obofour say so I don't want to talk about it I shock me na me ka on TikTok and say hey that thing is serious. Let me call platform for sorry. I don't want to mention some platform name here. Makuru wa impame. Until lady no or fam. And what you will be a war firm no man another level of chance. I say just a bit to me. You should try and you who says said you come shower share say nipa be yimi ama. Say ne be say na be battle. No who wu a obe wu anya ne krab ya wu ne ntasuo ne bro. Ene ayaka de Osiana no mabiem fans no onye biem healing no onye biem that's all kind so lumai bo screen no me on screen no na share video no they say share by force share to the somebody who is listening to a different news one tear to see and when you agba ni akaka be nsam na sempa na sembone so nam
Nhyira no so gya na wotie me free na dey kro wanadwo mpa ye miam usunsum niyama gidi akwankyerɛ na akwa asɔre ya dem a wayɛ kɛkyerɛma bia beto wiem. Now the cheapest statement ye pie free nipa anim a entity as a statement ni timi kɔ hɔ ya asɔre fie didi asɔre atam brewu ade ne de wasoma no ase kasɛte asɔfo. That's the cheapest thing. Nyame mo bɔ no hɔ so mo bɔ ma me no hɔ so ɔhwɛ so ɔhwɛ so ma me ɔhwɛ so ma me ɔmo ni mra wo ɔmo ni mra wo abade mo ni mra wo serious abade mo ni mra wo man mo ma bɔ ni bi anka oda sɔre na wakakata so ho na be so mu. That's the question. Oda sɔre na wakakata so ho na be so mu. Oda sɔre na sa ayɛ dia so mu fo ho na be pagya akɔdwalo Odofour ene sama Rev Obofour edibetu adwaro no. Wo so kyerɛ wadwen e wo comment section ho emaye. Aha attention Steve. Midin Fatima Makram.